ngitekereje nahamagaye umuntu witwa Michel ubari Etazini hamagara n'undi witwa Gentil na Moise turaganira twicaye muri New York bukeye naho ubwaho umunyamakuru naraguhamagaye babwira igitekerezo mfite igihe twarimo tucegeranya tugerageza kureba ingene twakwihuza urubyiruko tugatangira hano i Burundi tukazobibwira n'abandi banyamurenge b'abasore bari hirya no hino ku isi nibwo hahise haba hagati ikintu cyaje kuvuka muri Amerika cy'ihuriro ry'abasore nahamagaye perezida w'abajene ba Bujumbura Cuzuzo musobanurira intego yariyo muhuza niwo twatoye kuba perezida wa kino gikorwa baraganira nuko nimbizi faranga zihari kuko zararira nizikurikirana cyane kuko uburozi buto butangirira mu basore mugakura nizikurikirana nta musore w'umunyamurenge numwe dukeneye ukwiriye kugira iyo ngeso yo kwiba no kudandaza eske nguwo uri ifaranga z'abasore ahawe intebe yo mu gihugu azorya ibinganira cyane twongeye kubaramutsa abakunzi b'Imuhira Studio turabashuje amahoro y'Imana bane namwe hanyuma rero turagushimiye wowe maze gukora subscribe kuri Imuhira Studio nawe utarayikora turagusaba kugira ngo uyikore kugira ngo dutezanye imbere mu rwego rwo kudushigikira hanyuma nkuko mubibona kuri kamera y'Imuhira Studio dufite umutumirwa ntabwo aryo rya mbere kuri Imuhira Studio musanzwe mumumenyereye kuri Imuhira Studio cyane araza kubibwira nyine abatamuzi kugira ngo mubashe kumenya bihagije hanyuma tutarandiriye nta kindi tugiye kuganiraho kuko mwabibonye nyine ubushize kandi n'igikorwa kiri gutegurwa hano i Bujumbura c'urubyiruko hano i Bujumbura nko ubushize narabibabwiye mbabwira ko njyewe nari muri iyo komite kandi mbabwira ko amafaranga yariwe aribwa na bamwe bari gutegura ico gikorane muvandimwe araza no kutubwira nandi makuru we yoba afite reka banza bibwire tutarondogoye hanyuma duhite dukomeza ikiganiro ngaye bibwire wa jewe nitwa Byicaza Joseph kuko ntabwo ndi umushitsi kuri Imuhira Studio baramakorana ibiganiro bigiye bitandukanye urakoze cyane kabisa hanyuma warumaze igihe hehe ko twari tumaze igihe twarakubuze kuri Imuhira Studio tugukeneye urumva ntabwo dukora bimwe dukora ibintu bitandukanye twari dufatiriwe n'ibindi bijanye n'ubuzima birumvikana kabisa ariko mu buzima busanzwe nyine biragenda turashima Imana n'umuryango umeze neza na amahoro twese asandi kabisa iyi Murenge Youth Global ni hehe ihuriye n'ibi ngibi biri gutegurwa hano i Bujumbura by'urubyiruko ubwira abantu kuri rero kuri ibi bintu biri kuba hano muri iki gisagara yego cyane urakoze umunyamakuru cyatumye tuza hano kuri media kugira ngo tubisobanurireho nuko abantu bagumye baduhamagara babitubaza ko twamenye amakuru ko hari ibintu bimwe bitagenda hagati y'abasore ba Bujumbura abantu baguma baduhamagara kubera ko hari abari bazi uburyo twari tubirimo atari ibi kuko bagumye kuduhamagara badusaba ko twagira ico tubivugaho tuvugana na bamwe mu bayobozi b'abasore ba Bujumbura b'inkingi perezida wabo mbimubazaho namubwira yuko tugiye gutanga ikiganiro kuko dukorerwa mu buyobozi bwabo ubu rero nico nagira nze gutangaho umuco kuko ikibazo gihari naho gihuriye na Murenge Youth Global. Urakoze cyane kubera ko amasaha yagiye twakoze ikiganiro bwije nta mwanya dufite wo kutinda cyane mu bintu nagira ngo mfite nguheza ijambo direct uvuge mpuru yaha uduheze mpuru yaha n'amakuru yose ugize neza cyane urumva ihuriro icyo gitekerezo nije wakigize hano mu basore b'u Burundi ngitekereje nahamagaye umuntu witwa Michel ubari Etazini hamagara n'undi witwa Gentil na Moise
turaganira twicaye muri New York. Bukeye naho ubwaho umunyamakuru naraguhamagaye babwira igitekerezo mfite. Igihe twarimo tucegeranya tugerageza kureba ingene twakwihuza urubyiruko tugatangira hano i Burundi tukazobibwira n'abandi banyamurenge b'abasore bari hirya no hino ku isi. Nibwo hahise haba hagati ikintu cyaje kuvuka muri Amerika cy'ihuriro ry'abasore. Tuza guhura turasura turaganira tuvuga ngo tubanze tubireke kuko twumva ari ibintu birimo izingazinga. Abacu bo twasubiye kongera kucicarira ariko nje nagumye nkora ubwo bushakashatsi bwo kureba uburyo twebwe abasore twakwihuza abanyamurenge. Ubwo bari wegereye bamwe muri abagize komite y'abasore hano? Komite y'abasore bano nari ntarayegera. Iyo umuntu atangije iciyumvira abanza gushaka abamufasha. Aho nibara abantu bari mpamagagira ngo twumve ko duhuza ibitekerezo kandi koko nabo ibyo bitekerezo bari babifite. Oya naje ndi umuhamya warabimbiye warampamagara. Nabo mvuze nabahamya bahari n'ejo undi bategeza kubabaza. Rero havutse kiriya kintu muri Etats-Unis twasa n'abacitse intege kuko twumvise ko bagitangiye reka tubanze turebe uko bimeze. Nyuma jewe naje kushaka abasore muri Kenya tuziranye ndakibaganiriza numva bari d'accord. Muri babasore rero nabo nza gusanga cya gitekerezo nabo bari bafite kiri mu basore bamwe bo muri Canada. Tuyihuza tumaze kwihuza tuganira n'abasore bo muri Etats-Unis turicara turaganira turavuga ati ko dutatanya amahanga ko turi hirya no hino none se kandi ko ari twe mbaraga z'iwacu niki twakora kugira ngo iwacu tuhafashe mu bikorwa runaka no kwibutsa abajene umuco wacu wa kinyamurenge. Igihe tubirimo turihuza niyo twanatoreye izina ryitwa Murenge Youth Global kirimo ibintu bitatu: agriculture, development, unit, ubumwe ari wo muco. Urumva rero mu gihe twari muri ibyo gikorwa jewe tumaze kubona ko tumaze kwihuza turi nk'abasore nahamagaye perezida w'abajene ba Bujumbura Cyuzuzo musobanurira intego yariyo muhuza niwo twatoye kuba perezida wa kino gikorwa. Baraganira musaba yuko yakivugana na komite ye je nk'abahereza igikorwa bakagikora bakorganiza abasore bari mu Burundi kuko twashaka buri gihugu cyose natwe tugira ishami ryacu twihurijemo tugira ibikorwa byacu. Murabona nibigo twagiye duhungiramo yo gusanga bifite ama department menshi mu gihugu ariko agenda habamo nico bita ihuriro ry'abasore kandi abasore nizo mbaraga igihugu cyacu. Rero turiko turaje hanze bamwe bari ko arabaganga abandi bari ko bara mu buryo bwinshi butandukanye mu gitoro turakira ubumenyi. Rero ntabwo dukeneye kubuta dukeneye kugira aho tubuzana twabubyaza umusaruro tukabwegeranya kuko iwacu hari ibintu byinshi bikeneye kubakwa. Hari inyigisho abasore bacu biriye iwacu batazi ibintu tuteza kubagezamo. Nukuri iki gikorwa ca Murenge Youth Global kigenda kigira intambara. Umaze kugishikiriza president? Maze kugishikiriza president hano Cyuzuzo ndibashakiriye abasore bakirangijemo ibindi jewe ntatekereza ndicecekera ndatuza ariko nguma kuganira n'abacu ndavuga ati ntibibuza nimba uyu mwaka bidakunze ahari undi mwaka nawe bisobazamwo tuzahura kuko ikintu ciza Imana iragifinansa. Tusenga turabakristo twinginga Imana ko iteza kuducira inzira. Rero ikintu cyaje kuntangaza nuko muri iyi minsi nagiye nakira telefone z'abantu bavuga yuko ngo hari ihuriro ry'abasore hano Bujumbura bakibaza ko hari aho bihuriye na Murenge Youth Global. Icyo nashaka gusobanurira abantu ni ukubabwira ko twebwe intego zacu tukizifite tutarazisohora ariko igihe nikigera tuzazisohora. Cyangwe nawe urumwe mu basangiye n'abifaranga? Nje nta faranga naje ahubwo nkatwe turimo twibaza abo bantu ariko ntibinteye ubwoba kuko hari igihe utanga vision abandi bantu bagashaka kuyiba. Rero nimba abantu babashaka kuzanira iryo huriro kubicisha ivyo ni ibintu twebwe twasobanuriye umuyobozi w'urubyiruko rwahari. Nimba ariko araja ko organize ivyo afite izindi nzira bariko baracamo bidahuye n'ivyacu kuko twebwe icyo dushaka ntabwo dushaka ko amutwihutishije
dukeneye kugenda buke buke tukubaka ikintu c'abazima n'abana bacu bazagikuriramo. Umusore wese w'umunyamurenge akeneye ubumwe, kandi ahatari ubumwe haba hari ubutatane bwinshi cyane. Nta mafaranga twebwe Youth Global turashora muri ibi bintu, turacarimwo twiyubaka. Ahubwo rero ubwibarizwa hehe? Twebwe ubuyobozi bwacu bugiye buba mu bihugu bitandukanye, ariko president wacu ni ari Canada. Niwe ashaka na umuheza contact yi. Gusa ikibazo ngira nsobanurira abantu nuko mu bibazo bihari abantu bafite barimo bashaka kubihuza ngo naho hari ihuriro ryabo. Ibyo twebwe ntabyo duhuriyemo. Icyo dugeneye turiko dushaka gutegura future yacu, turiko dushaka gutegura kazoza kacu. Nimba badata baratuzariye imahanga abandi bagakurira imahanga, twebwe dukeneye kwerekana jeunesse ihari, abasore bahari ko dufite iwacu, ibyo barimo bamenye imahanga bakuriye kubijana iwacu. Hanyuma ibijanye nuko kuribwa kwizi faranga baba bariye, wewe ubivugaho iki? Cyangwa se nizihe nama wabaheza ba president bari izi faranga za financement, ko bivugwa ko bari financwe n'abari abo hanze diaspora, bakandi bifaranga tufite amakuru ko zariwe. Reka nkubwire nimba izo faranga zarariwe, je nta gihamya ngifite ko zariwe, ababirimo ni babizi. Ariko nagira mbabwire yuko ikintu iyo gitangiye mu kavuyo kiribwa mu kavuyo, ariko ikintu iyo gitangiye mu muco ntabwo gishobora kuribwa. Nimba hari umusore ukeneye kuba yorya ikintu runaka c'amafaranga, uwo si umwizerwa, ntakeneye ukubaka kw'abasore, ni urudandazwa. Rero je cyo mvuga nuko nimba izi faranga zihari kuko zarariwe, nizikurikirana cyane, kuko uburozi buto butangirira mu basore bugakura. Nizikurikiranwe, nta musore w'umunyamurenge n'umwe dukeneye ukwiriye kugira iyo ngeso yo kwiba no kudandaza. Eske nguwo uri ifaranga z'abasore ahawe intebe yo mu gihugu azorya ibinganike, azoteza umukene ubukene mu bantu. Nimba ziko kwizo faranga zarariwe, abasore bukuri bahaguruke bakurikirana umuzi w'izo faranga, bamenye ukuri, barwanye ikintu cyo kunyuruza umutungo n'ibikorwa mu basore b'abanyamurenge. Muri ivyo rero twebwe Youth Global nivyo turimo, dukeneye gutanga fondation kuko nitwejo nitwe tuba turi abagabo bejo. Rero ikintu nitwemera ko kigira umuzi muri twe, egare no kwica n'ibikorwa by'iwacu byahazaza. Urakoze cyane, reka tugushimire ko amasaha agiye, tuzaguhamagara dukorana ikiganiro ku buryo burambuye. Iyi ni synthèse gusa twahaye abantu, ariko tuzokorana ikiganiro tugende tuvuga kuri buri pwe. Yego, murakoze cyane, ariko kuri ico igitumye nkora ikiganiro shatse gusobanurira abantu yuko umurenge Youth Global turacara abasore, turimo turiyegeranya, turimo turiyohoza, kandi intego zacu turazifite, tuzazigeraho twitonze, ntaco turimo twirukankira. Nizo faranga niba zaratanzwe koko, nibagende bazikurikirane, ntibazireke. Icoco ntibazireke, kuko nibazireka nundi na uri inyuma azoriganya. Bagende bazikurikirane, ukuri kuboneke nimba koko zihari. Amazi igikorwa c'abasore bagende bagikomeze ico nyine bagize, kuko twebwe ico dukeneye ntabwo ari dufite objectif yo kugera kure cyane. Aha ntabwo dusamaza. Urakoze cyane. Sawa rero, turabashimiye abakunzi b'Imuhira Studio mwakurikiranye ikiganiro, muratubabarira kuba twakoze amasaha agiye, amashusho uko azaba ameze murabyihanganira.